Apa khabar? Anda bersama Joshua di Matchday Show. Okay, Amin tak ada hari ni. So, sebab kita ni Battle of the Red ni kena cari orang yang power lah nak host kan. So, okay. Sebelah kita sini. Jangan main-main. Haikal daripada mana? Daripada fans Liverpool lah. So, hari ni saya kena neutral lah kan. So, kita tak boleh lebih-lebih kat Haikal ni lah. Alright. Dan di sini? Dinesh tengok. Baik ya. Alright. So, kita teruskan Battle of the Red, game yang paling dahsyat, okey, paling musuh tradisi, okey. Kalau game ni memang panas, ada yang kena kat merah, referee buat hal ke apa ke memang ada, okey. So, kita terus pada soalan, okey. Alright. Kita tujukan pada Dinesh dulu. Dinesh. Yes, bro. Kalau dibagi peluang lah, you jadi Amorim ke apa ke lah. Line up you. 11 yang pertama. Siapa yang you letak? Saya tanya Emil dulu lah. Bagi jawab ni macam tu. Okay, kita start dengan keeper dulu lah. Keeper is, as usual, Lemons. Keeper baru sebab you tahu all this while Onana problem, MU had a crisis. Keeper crisis. So, keeper Lemons. Oh, sebelum tu, you rasa ketiadaan Onana tu satu kerugian ke apa kat MU? Tak ada. Tak ada. Memang tak boleh rugi. Happy lah. Happy. Teruskan. Happy. Okay. Then, centre back 3. Euro, Delete and Shaw sekarang. Kalau bukan Shaw, Martinez injured. Tak tahu bila return date dia. So, and then atas 4, I pergi formation 3-4-3. Alright. So, 4 kat tengah is Dogu on the left, and then Casemiro and Bruno, and then Diallo or Mazraoui. I think I prefer, kalau attacking wise Diallo, if attacking and defense, I think Mazraoui lah. But I put Mazraoui lah. So Dogu, Casemiro, Bruno, Mazraoui. Atas, left is Cunha, Sesko and Mbeumo. Bryan Mbeumo. So that is the team I will put. So you rasa kalau letak team ni boleh bantai boleh lah. Pula? Bukan bantai lah, boleh main lah. Boleh main lah. Okay, so bermakna bantai tak ada lah. dengan team ni boleh lah. Pergi jauh lah. Kita kau jadi Liverpool, tak ada bantai sampai 6-7. Alright, itu daripada peminat MU lah. Bukan saya cakap lah, itu peminat MU cakap. Alright, so ini kesebelasan yang you rasa akan berentap untuk 19 hari bulan ni. Alright, terima kasih Dinesh. Okay, kita balik kepada Haikal, okay. Yang terbaik lah 11. So masa ni Liverpool pun tengah 3 kali kalah ni dengan 11 yang dah pusing-pusing letak sana sini semua letak. Tapi masih lagi tak serasi. Siapakah kesebelasan yang akan diambil oleh Haikal untuk game yang panas ni? So for our line up lah, Liverpool ni target keeper kita ada satu je lawan available lah, Mamat San. Saya panggil Mamat lah. And then for centre back, I don't know, Konate still. Okay, so kerugian, you rasa besar tak kecederaan Alisson Becker tu, ketiadaan Alisson Becker? Dia bagi saya satu kehilangan besar sebab kalau before this awal musim game memang kita menang, tapi dia yang prevent us from losing and concede more. So untuk saya centre back pula Van Dijk and Konate if he available, tak pun kita ada apa, tinggal Gomez je lah. And then for the left back, I will go with Robo lah for this game, I think. Sebab I think Kerkes good, but I think dia kena adjust lagi dia lah. Robo lagi mantap. Robo lagi ni lah. Kita perlukan semangat tu nak menang lawan MU. Okay, and then for the right back, I will go different. I will go with Szoboszlai. I put there because waktu Frimpong injured, I think he's a good. And dia ada versatile lagi. Dan dia punya, kita panggil apa? The spirit in him is good. And for midfield, I will put Gravenberch and McAllister. And then Words, even orang cakap dia agent 009 kan. But I think he banyak isu dengan Words ni, banyak isu. Apa okey, sikit pendapat tentang Words ni, apa masalah dengan Words? Bagi saya dia masalah dia sebab tim kita ni okay, maybe he adjusting sebab they go from Bundesliga to the Premier League lah. It's a different league. And very competitive. And one more thing is Liverpool a lot of star. A lot of star. Nak assist, Salah boleh assist. McAllister boleh assist. So I think bagi dia ruang space untuk dia, bagi untuk ni. Tapi I think kalau kita selain daripada goal and assist, still good. Cuma maybe the impact still not there. Okay. So Words masih boleh bagi harapan kan? Boleh bagi harapan lagi. Alright, teruskan dengan kesebelasan tu. Okay, so dah Words and then depan Salah, Gakpo
and then I will go for Isak for this game. So you rather start Isak than ATK? Yes, but I think MU ni boleh jadi game yang pemanas badan untuk dia lah. Alright, itu dia pemanas badan. Okay, so dengan 11 ni, you rasa kita akan belasah MU ke ataupun kita main secara berjaga-jaga? Kita boleh hati kita nak belasah, but I hope good game from MU. Alright. Satu game yang kita nanti-nanti kan. Itu dia tadi kesebelasan utama yang dipilih oleh saudara Dinis dan juga Haikal. Okey. So harap kesebelasan ini membawa satu game yang hangat, power dan panas. Alright, pada 19 hari bulan ni. Kita teruskan selepas ni. Alright, kembali bersama Joshua lagi. Alright, lepas kita dapat kesebelasan utama kita dah dapat dah. Okey, sekarang ni dua-dua tim ni, okey, MU tengah naik sekarang lah. Tengah naik dan Liverpool tengah goyang gila lah. Goyang gila orang katakan. Dinis, apakah masalah yang dihadapi oleh Manchester United sekarang? Okay, actually ada banyak masalah. Okay, but I think the main problem yang kita ada is keeper. It was the keeper before this sorted. Okay, keeper dah sort. But I also think it's beyond the manager. It's not only the manager and the players. Okay, kita punya structure, kita punya ownership. You know, a lot of problem there. So I think Amorim is doing a good job where he. So it's not problem with Amorim? No, definitely not. Because you cannot be changing managers every time. You know, every time asyik problem is tukar manager. So manager yang baru datang, they have their set of players. So it's a non-stop problem. It will just go on. So tak boleh macam tu. So I think you need to give, like for example, Arsenal, 7 years, they didn't win anything. EPL pun tak menang lagi. But you know, they're consistent. Number 2, number 3. Yeah, about 4-5 years, right? So I think you need to give time, give chance, support. Fair enough, 3 years, 3 season. Kalau tak boleh, then maybe you can decide. So I think the main issue with Manchester United is the structure. You know, the ownership. They have taken so much of money keluar daripada club, and then not reinvesting into the club. Not football term. They look at more like making money, business term. That is what, the club is big. So I think they have already made it like a very gigantic club that very nak macam tu buat duit always make money, that term. So and the owners also not fair lah. They have taken out so much money but not reinvesting back into the club. So I think that is. You rasa satu ketika dulu bila you tengok Liverpool dengan MU ni kan, sebelum dekat tunnel pun dah bergaduh. Correct. Lepas sekarang ni macam 50-50 punya bola pun dia tak masuk. You rasa lain ke dulu dengan sekarang ni macam betul. Dia macam you nampak dia punya panas tu. I think it's because of players mentality, and also I think one thing lah, I tak tahu lah, to me I rasa gaji players sekarang is too much. When they sign for clubs like Manchester United, Liverpool, for them is settled. Their life is sorted. Yeah. You know, they get paid maybe what, minimum 150,000, 200,000 je lah. Tak payah main. Bukan macam tu lah. I mean, datang main but tak 100%. Kalau menambah tak apa, dapat gaji. Ni macam kerja. Dulu punya orang, dulu punya players, they don't play for the club, play for the badge. You know, they go all out. It become like a family thing, you know. Dah gaduh. Memang jadi macam kita pride, di kita punya pride. Macam tu. So susah lah cari players macam dulu sekarang. But I think the problem also that sekarang ni tak macam dulu. I think sebab the rules lah. Macam makin lama makin yelah, ada VR. Rule dari FIFA, daripada referee yang referee sekarang right now, tu player datang complain kan. Kalau dulu jenis player bergaduh, ref datang tolak, no card. Right now player datang complain sikit hanya captain je boleh pergi, captain je boleh pergi. So I think that's one. So that main thing is not about Amorim, it's about the whole system of Manchester United, right? Okay, terima kasih Dinis. Alright, balik pada Haikal. 3 kali nak cerita apa? Dah beli player dah bagi, keeper dah bagi, player semua yang power, Isak dah bagi. Apa lagi Liverpool nak ni? Apa lagi nak boleh kita problem problem kita dia obvious, is our defensive line lah. Dia macam
I think boleh kira I think 2 or 1 match je kita clean sheet. And kalau ikutlah, kalau tak ada Alisson Becker, I think we concede so much lah. So I think our defensive line tu look fragile. And yelah, Konate saya tak tahulah season ni macam mana dia. Apa jadi kat kepala dia, mungkin kepala dia kat Real Madrid. Maybe dia dah belajar Duolingo Spanish ke apa kan, I don't know lah. Tapi Konate this season is different. Tak tahu apa jadi kat dia. And our defensive line dia nampak macam cakap apa, tak ada chemistry dia tu. And our team is too much attack, but it's good. We want find goal. Tapi bila kena counter, habis. Bocor. I think new players, new set of players. I think Liverpool also need time to gel. You know, once they gel, of course, like Van Dijk and all, they're still old. You have to change. So, but I think fundamental wise, you guys are there. I think dia ada Liverpool mesti perancangan transfer window. Yeah, and correct. Perancangan kita tak jadi bila Guehi tak jadi last minute datang tu. So our depth in defensive tu. So kalau kita kuatkan kita punya defensif, kita mungkin akan menjadi satu pasukan yang digeruni lah. Not only better than Manchester United, better than all. Alright. Okey, itu dia tadi Dinesh dan Haikal. Okey, kekuatan dan kelemahan pasukan masing-masing. Alright, kita tengok kekuatan dan kelemahan yang akan diperbaiki dan meneruskan game diorang pada 19 hari bulan ni. Alright, bersama Joshua kembali lagi. Okey Haikal, ini soalan power ni kan. Soalan ni ramai yang akan bengang dengan kita ni. Kalau diberi pilihan player MU1 masuk ke Liverpool, player mana you pilih? Jawab betul-betul lah. Ramai orang tengok tu. Sebab mungkin ramai orang dia akan pilih Bruno lah sebab the best player in Manchester United. But I think dia tak boleh nak fit in Liverpool system. So I pilih Delete. Because I think he will pairing dengan Van Dijk is quite good. Dua ada physical. So berani and duel pun dia quite good. So I think it's proper. Orang cakap apa, typical Liverpool defender yang Liverpool perlukan. So kalau boleh choose, saya nak pilih Delete lah. And kalau contoh sekarang ni sebab tak pilih Bruno, I think sebab kita dah ada words. I think he will be there soon. Akan menjadi and mungkin lebih daripada Bruno. So I think I will not choose. Alright. So balik pada Dinesh. Okay, ni memang soalan. You kena jawab betul-betul lah. Ramai orang MU tengok ni marah nanti lah. I rasa I akan tukar, bawa masuk. Sebab midfield now, MU tengah a bit of an issue also. So I rasa I akan bawa masuk Ryan Gravenberch. Paling baik tu kita lah. Sebab Casemiro pun dah tua. So I think Gravenberch will be a very good addition. Go strong, young. So dia pun akan, I think, perform well. Alright. Terima kasih. Okay, prediction untuk 19 ni. Manchester United 2-1. Oh, Manchester United. Of course. MU kan mesti kata Manchester. 2-1 MU. For me lah, game ni I think will be tough. 3-1 Liverpool. MU. Liverpool menang 3-1. 3-1. One goal tu kita bagilah untuk diorang. Bagi juga sebab kita bocor kan. So 3-1, 2-1. Okay, lepas ni kita masuk game pula. Tengok siapa menang, MU atau Liverpool. Lepas ni game. Kembali bersama Joshua. Sekarang ni kita ada game show. Kita nak tengok MU pandai ke Liverpool pandai. Kita drinks punya apa minuman yang ada di depan mata dia ni. Kita try ini dulu. Ni Bino tengok. Ni bukan air, bukan sembarangan air ni. Okay. Air apa tu? Revive tu. Okay. I will go Sprite. Sprite ni. Alright. Okay, tadi tu actually 100 lah. Nampaknya dua-dua game salah, dua-dua tim salah, 0-0. Okay. Kali kedua pula kita bagi Liverpool pula. Right. Wow. Nah. I think this one is Sprite. This is Sprite. Okay. So Liverpool teka Sprite, Manchester United pula. Right. Sprite lain macam ni. Tak ada salah ni. I think revive. Sprite
Revive. Alright, nampaknya satu berita yang menyedihkan. MU 1, Liverpool 0. Alright. Okey, minuman ketiga dan keempat. Alright, kita mulakan dengan Manchester United. Alright, Manchester United. Try satu. Okay, minuman ketiga ni Red Bull. Red Bull. Alright, minuman ketiga ni Red Bull juga. nampaknya 2-1. Okey, minuman keempat pula kita cuba. 2-1 ni bahaya ni. Bagi sekali rasa. Sekali rasa. Susah. Susah? Levita. Levita. Oh, Levita. Lama tak dengar bahasa tu. Okey. Levita. Gatorade. Gatorade. Levita, Gatorade. Nampaknya Manchester United menang. 3-1. Okey, next seterusnya. Okey. Nampaknya Manchester mendahului 3-1. Walaupun Liverpool teka 2 betul kan? Baru seri tak? Okey. Make sure ha. Alright. Banyak sangat. Pening ni. Dua-dua pening ni. What this one? Gatorade. Gatorade. Nampaknya Manchester United meneka Gatorade. I check kat sirap. Sirap. Tak boleh, tak dapat kepala tak dapat. Gatorade. Sirap. Nampaknya masih Manchester United mendahului 3-1. Okey. Air terakhir. Cheers dulu. Cheers dulu. Alright. 3-1 ni. 3-1. Kena kejar. This Gatorade, I think. Gatorade. Okey, Gatorade and Gatorade. Nampaknya seri. Alright. Manchester United 4 dan Liverpool 2. 4-2. Okey. Kita dah pergi gas minum-minum, air minum-minum ni semua. Sekarang kita pergi fizikal pula. Okey, kita tengok Liverpool power tak power kalau fizikal. Alright. Jumpa seterusnya. Okey, selepas game minum-minum tadi, Manchester United mendahului 4-2. Sekarang kita pergi skill dengan taktikal pula. Okey? Kita ada bola ni. Bola ni very simple. Game dia. Kalau tendang kat sini, negatif 1. Kalau tendang kat sini, negatif 1. Alright? Kalau bola ni roll sampai sini tanpa kena net, 3 point. Alright? Dan kalau kena ke sini, 1 point. Kalau kena di sini, 1 point. Alright? Tapi best part dia, kalau kena kat atas ni, 3 point. Saya rasa Liverpool boleh buat ni, okey? 4-2 kena kejar. Alright? Kalau bola sampai kat sini, negatif 1. Okey, kalau anda tendang, kena net kan? Negatif 1. Tapi kalau bola tu berhenti kat sini, 3 point. Alright? Sudahkah anda bersedia? Kita mulakan siapa? Jus dulu. Liverpool start dulu. Okey, teruskan. Negatif 1. Negatif 1 juga. Okey, tunggu sekejap. Negatif 1. Alright. Negatif 1. Lagi, cuba lagi. Negatif 1. Yeah. Macam tu. Clear. Touch. Okey, touch tu 1 point. Mari Liverpool. Oh, negatif 1. Alright, negatif Negatif 1 lagi. Nampaknya Liverpool. Ada apa lagi? Lagi dua. Come on. Dapat tiga. Oh. No. Okay, negatif 1. Last game. Last ball. Susah juga game ni bukan senang This ball is very ringan. Oh, very ringan. Okay, nak betul-betulnya bola. Kena. 1 point. Alright. Nampaknya Liverpool telah okay, dah habis Okay, next. Okay, tendangan pertama daripada Manchester United. 1, 2. Wow, 3 point terus. Gila. Alright. Power ni. No. Okay, negatif 1. Wow, 3 point. 3 point. Power pula. Air minuman pun kalah. Taktik pun kalah. Bahaya ni.
Okey, negatif 1. Negatif 1. Masih almost. Negatif juga, negatif 1. Lagi 4 tendangan daripada Manchester United. Oh, ini dia skill, dia power ni. Wow, 3 point. Power Manchester. Ini patutlah, tak tahulah 19 ni macam mana nak jadi ni. Prediction semua macam power je. Alright. Oh, 1 point. Lagi 2 game, lagi dua bos. Oh, ni telah mendahului dah. Okay, negatif 1. Last ball. Alright, last ball. Come on. Last one. Wow. 3 point. Nampaknya tak payah nak tengok lah. Memang Manchester United dah mendahului dah. But they win right now. Oh, they win right now lah. Biasalah. Itu alasan Liverpool selalulah. Dia biasa, benda tu biasa. Tapi kita tengok keputusan selepas ni, okay? Jom kita tengok lepas ni. Kembali bersama Joshua. Okay, lepas perbincangan mengenai Liverpool, siapa kuat, siapa tak kuat, 11 and everything. Dan juga game-game Liverpool, minuman-minuman untuk teka minuman. Dan dengan skill-skill, ingat lepas teka minuman, skill ni Liverpool boleh lah. Tapi dengan semua keputusan, nampaknya Manchester United menang dengan 8-4. Terima kasih Haikal sebab datang untuk match day show ni. Terima kasih banyak. Memang susah nak cari you kan. Tapi terima kasih banyak-banyak. Dan juga Dinis, Tahniah. Anda boleh menang di sini. Tapi kita jumpa di Day 19 di Anfield. Alright? Alright. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama match show. Okay? Terima kasih. Kita jumpa lagi pada episod seterusnya.